Yes, kanonya mbifurize igicamunsi kiza kuri utwo mu masaha yo ku gicamunsi, mugoroba mwiza kuri utwo mu masaha nimugoroba, igitondo kiza kuri utwo mu masaha mu gitondo, iraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Mw'abantu b'Imana mwe narababwiye ati mw'abantu b'Imana mwe ninzajya nicara kuri mikoro, ariko izo microphone bazinyegereza aho hafi, bazinyegereza hafi kugira ngo nze kuba nzifata neza gatanu kuri gatanu. Narababwiye nti ibi bintu ninzajya mbyinjiramo nkavuga ati ninjiye mu makuru nyamuneka, nkavuga nti ninjiye mu makuru adasanzwe arebana n'umutekano, politike na diplomasi, mujye mumenya ko ibintu byamaze kuba bihinduye isura mu buryo navuga ko budasanzwe. Tubahaye ikaze rero, tubahaye ikaze mwe mudukurikira aho muherereye hose, by'umwihariko ariko kandi mbere ya kugira amakuru tuyinjiyemo, by the way, kamanzi nsuhuza abantu badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi baba bari muri Korine Mujejuru, baba bari muri Korine Mulangala, baba bari muri Korine ya Tongo, baba bari muri Korine ya Kinazi, bari Bujumbura na za Cibitoki. Tubahaye ikaze tubikuye ku mutima. Abantu bari Kenya, Tanzania, Malawi na South Africa, tubahaye ikaze tubikuye ku mutima, ariko kandi rwose bari mu bice bigiye bitandukanye, bose rwose tubahaye ikaze. Badukurikira bari hano i Rwatamasimba, ariko Uganda mwari muzi ko nabo bariyo, Uganda bariyo, za Congo bariyo, ndetse n'andi hantu bigiye bitandukanye hirya no hino muri Afurika, usanga no muri Nigeria bariyo, bariyo cyane rwose. Yes, tubahaye ikaze tubikuye ku mutima, ariko kandi Rwatamasimbi mu ntara ya Gatandatu diaspora, bataramu bari Canada, bari Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bari mu Bubiligi ndetse no mu Bufaransa, nabo tubahaye ikaze tubikuye ku mutima. Ni byinshi cyane tugiye kuba dukomozaho, ariko kandi rwose tuva imuzi n'imuzingo, ni amakuru menshi cyane arebana n'umutekano, politike na diplomasi tugiye kuba twinjiramo. Nyamuneka ari nayo mpamvu nkubwira ngo batayari kugira ngo ibintu tuze kubyinjiranamo. Fire, reka twinjire. Ingingo z'ingenzi tugiye kwibanzaho. Nabonye wa mupasiteri ngo ni Pastor Mbayahaga, ngira ngo murabizi rwose uyu mupasiteri mu gihugu cy'u Burundi yigize akarakajyahe. Nabonye rwose nyamuneka nabonye uyu mupasiteri rwose akomeje kugenda yibasira ubwoko bw'abanyamurenge. Ndavuga ati uyu mugabo yari yakagabuye ku mutima, ariko bigendanye n'ibintu yatangaje cyangwa se arimo agenda atangaza, by'umwihariko ubwoko bw'abanyamurenge n'ubwoko bwagorewe kuri iki kigabo cyangwa se kuri uyu mugabo. Rwose impamvu mvuze ikigabo nuko ari munini cyane, ni ukuvuga ngo amakuru namaze kwakira nuko uyu mugabo ngo ni Mbayahaga, ngo by'umwihariko ngo kuva yavuga kurinda ageze aha uko angana imyaka afite, ngo nta munsi n'umwe rwose ngo ari yumvamo ubwoko bw'abanyamurenge ngo yumve arabushyigikiye. Ni ukuvuga ngo rero ibintu byose avuga ku banyamurenge ni ibintu navuga atari byiza, byose bibi ku banyamurenge uyu mugabo arabivuga. N'umunsi nabonye itangazamakuru byo mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'ibitangazamakuru bya hirya no hino muri Afurika bimwandika binamugaruka bivuga ati Pastor Mbayahaga rwose yarebye ibye akareka kugoma kwisheta ku bwoko bw'abanyamurenge. Ibi bintu rwose nyamuneka gabanya wa mugabo, gabanya abanyamurenge nabo ni abantu nawe mwese muva amaraso amwe kandi mukora bimwe, rwijya kubashyira mu kanwa kawe buri munsi urabavuga. Ibi rero si byo nje kubabwira, ahubwo reka twigire mu ngingo z'ingenzi aya makuru yacu agiye kuba yanibandaho. Muraza kunyemerera dusimuke ahitwa mu mujyi wa Uvira, mubwire buryo ki icyitwa Katanyama z'Abazalendo nyamuneka zongeye gusubiranamo. Benshi bakagira ngo urugamba ruratangiye, benshi bagize ngo urugamba ruratangiye, ariko njye amakuru nza kuyakurikirana nsanga icyitwa intare za Sarangwe ntabwo zigeze zataka. Abakomando cyangwa se abasirikare bagera ku 3500 nabo bamaze kugera mu bice bya za Ruvunge. Ibi nabyo aha ni mu bice bya za Uvira, niyo mpamvu ngomba kuyivuga. Hari icyitegurwa kidasanzwe ku kijyanye n'imirwano ishobora kuza guhuza cyangwa se igomba kuza guhuza izasarambwe n'igihugu cy'u Burundi cyangwa se n'Abarundi ndetse na FARDC. Ndetse ibingibi ubu tuvugana nyuma ya deployment z'abasirikare benshi barimo baragenda badeployingwa, icyitwa AFC
fuse intare zasarambwe zamaze guhita zitanga gahunda idasanzwe, zitanga amabwiriza ku basirikare babo bari ku mirongo y'imbere ku rugamba yuko ibyo bashaka bashobora kuza kuyibaha. Abantu b'Imana narababwiye nti ibintu mukina nabyo iby'iyi ntambara narababwiye ati mubigenze gake, mugiye kubona urugamba uwitwa Sebarundi ashobora kuba agiye guhungabanira cyangwa se kubonera byinshi muri uru rugamba. Ndababwira nti by'umujyi uvira mu bitereke hasi, uyu mujyi uzababarizwamo ikintu bita umurundi. Umurundi agiye guhura n'akaga gakomeye cyane, kandi mubireba n'amaso yanyu. Ibi si byo tuje kubabwira bya Uvira, kuko murabizi igihugu twibandamo n'iki Burundi, nuko n'abarundi barimo baradiployingwa hano. Niyo mpamvu turimo turababwira tuti ibintu bishobora kuza kugenda gutya na gutya, tukabona umujyi wa Uvira ibintu bihinduye isura. Ibi si byo nje kubabwira, ahubwo munyemerere duhita tugaruka ku makuru adasanzwe arimo aturuka mu gihugu cy'u Burundi. Ivumbi ryatumutse nyuma y'uko uwitwa General Neva, uwitwa General Prime Niyongabo amufata inyamabanga adasanzwe, by'umwihariko n'ibitabo bikomeye yanditse akabimufatana, ngo uyu mugabo ashaka kubikoresha kugira ngo arimbure bamwe mu bo bafatanyije kuyobora iki gihe cyangwa se muri ibi bihe atangiye ashyira abandi bayobozi. Ibi niba mwibuka tekinike uwitwa Chilomba cyangwa se Kisegedi yakoresheje ubwo yiyamamazaga, iyi tekinike isa nkaho uwitwa General Neva nawe yo agiye gukoresha. Ngira ngo murabizi mu minsi yashize hafi uwitwa Ernesto, nyuma yo gupfa Ernesto uwitwa Gervas nako buca bakunze gutazana kugarika ahita baramutaringisha. Ubu tuvugana hari amakuru yemeza ko uwitwa Reverien Gikuri y'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD bashobora kuza kumushyira ku ruhande. Ikindi kintu kirimo kiragaragara ni ukuvuga ngo uwitwa General Prime Niyongabo mwenyewe kashe makokera umugambi mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Burundi, nawe nadacunga neza bashobora kuza kumukimiza. Mwaba nk'Imana mwe, ese mwaba muzi iki gihugu cy'u Burundi kirimo kirategura? Mwaba muzi by'igihugu cy'u Burundi kirimo kirategura? Ndaje mbabwire mube mwitonze gato. Turaza gusimbukira ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Ubu tuvugana namaze kumenya amakuru ya drone 3 zitwikiriye ahantu, ndetse izi drone 3 ngo zikaba ari drone zidasanzwe igihugu cy'u Burundi cyahawe n'igihugu cy'Uburusiya, ngo zishobora kuza kwifashishwa mu kugaba ibitero by'umwihariko mu Uvira mu gihe urugamba rwabaye imbere. Ese mwaba muzi uko nubwo izi drone zimo zategura icyitwa intare zasarambwe, nabo hari indege z'intambara bafatiye ku kibuga cy'indege ya Ruporogoma? Ibi bintu murabizi. Niyo mpamvu babwira ni uru rugamba mwaba nk'Imana mwe, uru rugamba nubwo bavuga ngo rurimo batupokarame, uru rugamba nubwo bavuga ngo rurimo bande na bande, uru rugamba ni urugamba rukaze, ni urugamba kandi noneho igihugu cy'u Burundi kirimo mu buryo bweruye rushobora no kuza kubagiraho ingaruka. Ubu tuvugana amakuru namaze kwakira, nubwo igihugu cy'u Burundi kiri kuryamira amajanja, icyitwa Red Tabara nacyo kiri mu myiteguro idasanzwe mu bice byo mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Amakuru mfite nuko isaha ku isaha iyi Red Tabara iregeye, ikaba iregeye nyuma y'uko FARDC n'abarundi bamaze gutangaza ko bagiye guhagarika ikintu bita twirwaneho muri Sud Kivu. Bagiye guhagarika ikintu bita twirwaneho muri Sud Kivu. Ese ubundi ibi bintu biraza kubakundira? Ibi bintu biraza kubashobokera? Nyamuneka ibi bintu biraza kubakundira? Biraza kugorana. Biraza kugorana mu buryo mwese cyangwa ubundi. Ni byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa, ariko kandi rwose binatangazwa, kuko nk'ubu munyemerere mbabwire ko turi bugaruka kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, ariko aya makuru turi bugarukeho. Nyamuneka aya makuru turi bugarukeho biraza kugusaba gutera agatebe,
ubu tuvugana uwitwa Jenerali Guillaume Bunyoni aracyakingishijwe ijisho. Impamvu acungishijwe ijisho turayizi. Impamvu witwa Jenerali Neva cyangwa se Evariste Ndayishimiye perezida w'igihugu cy'u Burundi uyu mugabo akimucungishije ijisho twese turayizi. Ni impamvu yuko mu gihe yacunga nabi bashobora gukora ku gipurizo ugasanga birahuye ngo wa, ugasanga birahuye ngo wa. Ni ukuvuga ngo uyu mugabo aracacungishijwe ijisho kandi amakuru mfite atari ivumbi. Uwitwa Jenerali Neva aramutse yongera kwegukana kuyobora igihugu cy'u Burundi ibi bintu biraza guhagarara. Ibi byo gutotezwa aba ba Bunyoni bari mu magereza, uyu mugabo murabizi yuko bamushinja kudeta y'umwaka w'ibihumbi 2015 ndetse ngo n'izindi kudeta zagiye zitegurwa mu gihugu cy'u Burundi. Ibi bintu murabizi neza, ibi bintu murabizi neza yuko rwose ngo isaha ku isaha bishobora gutuma ibintu bihindura isura. Abantu b'Imana njye murambabwira nkababwira nti ibintu mbababwira mujye mubifata uko biri, uko nabibabwiye. Igihugu cy'u Burundi ni igihugu gifite ibibazo, ni igihugu gifite ibibazo. Hari umuvandimwe ariko di uzi ko bitewe n'ukuntu aya makuru nayinjiyemo, noneho hari ukuntu nyine amakuru yinjiramo noneho ugasanga kuba wagira gutya rwose ngo wibuke ngo ntiwavuze impfunyamfugi ugasanga biragoranye rwose bitewe n'ukuntu amakuru nayinjiyemo. Sinkubeshya ibintu byo kuvuga impfunyamfugi rwose ndumva byagoranye, nagumya nkivugira nka prolonja paka bikaza kurangira ahubwo nkarutse inyuma mu byo yenda navunaguye gake gake ariko nka prolonja paka, kuko rwose uburyo mfite imyuka n'amagambo yo kuvuga ni ibintu bitangaje cyane, ni ibintu bitangaje cyane. Nk'ubu tuvugana mu nyemere mbabwira yuko uwitwa Jenerali Mwenyewe Prime Niyongabo arimo arakora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo uwitwa Jenerali Neva ibyo akora byose amukure mu kanwa ke, ndetse ntazi no gukora ikosa ryo kuba yamukimbiza cyangwa se yamukura ku buyobozi. Igihugu cy'u Burundi kigahomba byinshi, kigahomba byinshi kabisa. Ubu tuvuga nuko bwije nuko wikeni nako ibintu bikomeje guhindura isura. By the way, nako ibintu bikomeje guhindura isura. Uwitwa Neva akomeje kuba Neva akomeje kuba Neva kugeza amagingana n'ubu tuvugana. Numwe mu bantu ushobora kwikanga uyu munsi batari mu gihugu ejo bakaba bakirimo, uyu munsi bakaba batari mu gihugu ejo bakaba bakirimo. Impamvu ni impamvu nta yindi, ahubwo impamvu nuko arimo arikanga ko bamwe mu bo bafatanije kuyobora bashobora kuza kumukora akantu noneho bikarangira intebe ye bayikabye. Murabizi turacyabura imyaka igera ku 2 abura 2 years kugira ngo igihugu cy'u Burundi kigira amatora ari ku rwego rw'internationali yemewe y'umukuru w'igihugu. Ese koko iki gihugu kiraza kugira amatora y'umukuru w'igihugu witwa Neva kiyobora igihugu cy'u Burundi? Ibintu byanjye muri comment. Murabizi ko datazamushishwe, murabizi ko aba bagabo nubwo bari mu ntambara barimo barahushwa amakudeta. Ngira ngo mwarabibanye ejo bundi kwa Kisegedi bamwita Jenerali Christian Kiwesongesha. Uyu nguyu yahoze ari umugaba mukuru w'ingabo, ubu no musikare uri hafi ya perezida rwose wungirije wa Kisegedi, utanga inama, umujyanama mu bya gisirikare. Urumva ni umuntu ukomeye cyane. Ejo bundi ntiyaramushoje se? Amakuru nitwayababwiye. None urumva nimba ibi bintu biri gushaka kuba mu gihugu cy'u Burundi ndetse bigashaka no kuba mu gihugu cya RDC, biraza kugenda bite? Biraza kugenda bite? Biraza kurangira
birangiye bamukuye mu nzira. Ni ukuvuga ngo rero mu gihugu cy'Uburundi niyo mpamvu nkubwira ni abataramu bagomba kuza kuba maso bakaryamira amajanja, kuko muri ibi bintu navuga byo gufata Uvira, ahubwo nibacungana imbaraga nyinshi bakazijyana Uvira, bishobora kuza kubabaho ibibazo hano ku kibuga cy'indege no kuri radiyo na televiziyo by'igihugu. Bishobora kuza kuba abantu ibibazo, ugasanga imbaraga nyinshi bazishyize Uvira, mu gihugu mo imbere nta kintu basizemo, noneho abataramu bagahita babakora kakakoryo ka pa. None ko imbaraga nyinshi baraba bamaze kuzitwara, biraza kugenda bite nyamuneka? Ibi nibyo mbabwira rero, ati nyamuneka we neva rwose, uri neva nyine, kora ibyawe witurize, kuko isaha ku isaha ibintu bishobora kuguhindurakana, bishobora kukubana bibi cyane. Ni ukuvuga ngo nk'ubu tuvugana mu nyemere mbabwire yuko noneho hano i Bujumbura ku kibuga cy'indege, nubwo izi ndege zirimo zigategurirwa Bujumbura, hari n'amakuru mfite atari ivumbi yemeza ko isaha ku isaha hashobora kuza kuba ibitendo kandi bikomeye. Ibyo bitendo bikaba byanakorerwa hano ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Mumaze iminsi mufata intasi, none izi nasi mumaze iminsi mufata niziza abazituma nibaza guhaguruka, biraza kugenda bite? Abazituma bagahaguruka bakaba bati noneho twaje, biraza kugenda bite? Kandi iki kibuga cy'indege cya Bujumbura basura buri munsi, neva nacunga nabi bizamubana bibi cyane, bizamuhindukana kabisa. Ni ukuvuga ngo nk'ubu ndimo ndakira amakuru adasanzwe arebana n'umutekano, politike na diplomasi, agaragaza ko isaha ku isaha hano muri iki gice cya Bujumbura, umutekano uko bwije n'uko bukeye urimo urakazwa, kandi kurukazwa k'uyu mutekano urakazwa, ariko ari nako abasirikare mu bari bacunze umutekano bamwe muri bo bakomeje kugenda bahindurwa. Impamvu barimo barahindurwa, hari ubwoba bukomeye yuko izasaramwe zishobora kugira gutya zikaba zakora agatendo. Hari ubwoba bukomeye by'uko ubutasi bw'Uburundi bushobora kwikanga bamwe mu bo barimo barakoresha ubu tuvugana aka kanya, bashobora kubasoza. Kandi ibyo ni ibintu bishoboka, bamwe mu gukorana nabo bashobora kurangiza, bashobora kugusoza, ugasanga baguteye kudeta cyangwa bigize ukundi bigenda. None wabahagarika se? Wabahagarika mu buhe buryo udafite imbaraga zo kubahagarika? Ni ukuvuga ngo rero ahangaha Bujumbura nyine urumva abasirikare bari guhindurwa uko bwije n'uko bukeye, bagahindurwa ubutitsa mu rwego kugira ngo haze kubaho ikintu navuga yuko ari nko gutanga umusada, cyangwa se haze kubaho ikintu navuga yuko ari ugukoresha abantu batamenyeranye mu rwego kugira ngo ugerageza kugambana afatwe. Gusa n'ubundi isaha ku isaha ni ibintu bishoboka cyane, umuntu yakugambanira akakurangiza, umuntu yakugambanira akagusoza. Ni byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa, ariko kandi rwose bitangazwa. Ni amakuru menshi cyane arebana n'umutekano, politike na diplomasi akomeje kugenda atugeraho mu buryo navuga ko budasanzwe. Tuvemo gato tugaruke ku kijyanye na CNDD-FDD. Ubu tuvugana abataramu baracyacungana ku rwego rwo hejuru,
aba Agatoni Rwasa buriya bagenda bagaceceka, ariko amakuru mfite nuko bataryamye. By the way, ntago abataramu baryamye, isaha ku isaha ni bamwe mu bantu bashobora gukoraho uwitwa General Neva. Aba banda kugarika bamaze gutera imigongo ubutegetsi, ni bamwe mu bantu bashobora gukoraho uwitwa General Neva. Reka mbashimire, dusubikira ahangaha, ariko mu kanya gato kari imbere turaza kuza tugaruka n'andi makuru. Narigarutse kugira ngo tuvuge ku bijanye n'ibiriko birabera muri East Congo, cyane cyane muribuka mu biganiro naheruka gutanga ko navuze yuko bigaragara yuko leta ya Congo igenda mu biganiro igiye gutega imitego, itagiye kugira ngo ishakishe ikibazo umuti w'ikibazo kihari kimaze imyaka 30. Ikagenda rero igiye gutega imitego abo baganira ngo babe bose nyanakajambo gashobora kuba ko borohereza. Muribuka ibiganiro bya Washington, umuvugizi yari mu biganiro i Washington wa Congo yavuze ati bumvikanye n'u Rwanda yuko ingamba z'ubwirinzi zashyizweho ko u Rwanda bumvikanye ko buzikura. Hanyuma bavuye i Doha bati twumvikanye na AFC yuko ihita irekura ibice yafashe, maze ingabo za leta zigahita zikontorora biriya bice by'uburasirazuba M23 igenzura. Urumva bo barondera imvugo y'ikinyoma. Ikinyoma rero kirashobora kwihuta, ariko ukuri nako kukitonda kandi kukagera iyo gushitse. Murabona yuko leta ya Kinshasa atana kimwe yubahirije. Leta ya Kinshasa mu bijanye no kurekura imfungwa ntiyabyubahirije. Mu bijanye no gutera kamo ingabo ziri ku rubuga ngo zireke gutera AFC M23 ntiyigeze ibikora. Ariko murazi yuko AFC M23 yarekuye ingabo nyinshi yari yafatiye Goma, ikazirekura zirenga 1000 n'ibindi irazirekura ziragenda Kinshasa. Ariko mu bantu amajana 7 babasaba bo bagomba kurekura n'umwe. Nukuvuga ngo muri make leta ya Kinshasa ija mu biganiro ata muti w'ikibazo igomba, ahubwo igomba gutega imitego no gushakisha ibintu biyorohereza no gutinza abo bahanganye ku rubuga rw'intambara. Nkavuga rero yuko ibiganiro na leta ya Kinshasa, AFC M23 cyangwa u Rwanda boshaka bakabikura mu mutwe. Yariyo nzira nziza yo gukemura ibibazo, ata maraso asesetse, ata buryo bwinshi bukoreshejwe. Ariko nanone burya bavuga ngo urutogusiga bwo kubanza. Urumva amaherezo ni hahandi yuko intambara izoshishikara. Rero ugacubona bijya biganiro ni ibintu byo gutesha umwanya, ni ibintu ahari imbere nta nubwo bifasha leta ya Kongo, ahubwo bifasha AFC M23 n'u Rwanda kumvikanisha ikibazo kihari kandi gitegwa na Kongo. Rero ugaca usanga Kongo ishishikara kugwa mu makosa. Murabona igenda mu biganiro kandi gateza n'ibindi bibazo. Nagomba mvuga ikibazo gikomeye leta ya Kinshasa iri kuri kwegera gupfunga abaofisiye bakuru bose biyumvira yuko boba bakiyoboka Joseph Kabila, kuriya no gusambura igisirikare
cyari gisanzwe gifite intege nke maze leta ikagisambura. Urubanza rwa Kabila uriya mugambwe wiwe uracarimo abantu benshi bamuyoboka mu gihugu, kandi murazi ko mu matora uriya mugambwe wigeze guparticipamwo wari wabonye amajwi menshi, byerekana ko rekabiliste baracari benshi muri Kongo. Iyo politike rero guverinoma yakungira irakina ntiyumvikana. Ikindi twovuga ni gukomeza guha imbaraga wazalendo bagashigikirwa n'abamercenere n'ababirigi. Erega iyo ni ya politike Ndayishimiye yigeze kuvuga ngo uwakoranya wazalendo bagira nk'imiliyoni 2 bohita bafata u Rwanda. Biragaragara rero ko ico gitekerezo ca Ndayishimiye arico gituma Tshisekedi atagomba kuja mu biganiro nk'umuntu afite umutima wo gushakisha amahoro. Rero ibyo bishobora kuzogira ingaruka mbi. AFC M23 ikarambirwa, u Rwanda rukarambirwa, rukabona yuko leta ya Kongo ari baringa ari ryarya itifuza gukemura ikibazo. Kandi niyumvira yuko mu ngamba AFC M23 mu ngamba u Rwanda rufata, niyumvira yuko bomenya yuko nta partenaire fiable wo kwizerwa wo gushitsa ibyo bavuganye ahari muri Kinshasa. Ivyo rero byinshi bosinya narabonye bagashima bakagirana, ariko niyumvira yuko atari rya mbere leta ya Kongo isinya ikemera ibintu ntiyagire na kimwe kija mu ngiro, ahubwo iyindi mipango ikorerwa mu ibanga akaba ariyo ahubwo ishishikara kuba yigaragaza. Rero niyumvira yuko AFC M23 u Rwanda nta interlocuteur ahari, nyapa d'interlocuteur, ntawe bariko baraganira, nuguta umwanya, nuguta igihe. Niyumvira yuko impanuro nutanga ari ugutegura umugambi mukuru ukomeye wo kugarukana amahoro muri East Congo, batitayeho ku bisinywa cyangwa ibivugwa na Congo, ahubwo bagategura umugambi mugari. Niba banafite n'abandi bafatikanya bakavuga bati dufite umugambi wo kugarukana amahoro muri East Congo, hanyuma na leta ya Kinshasa ikabogozwa kuko itari kompeta, idafite la volonté yo kugira ngo amahoro agaruke mu gihugu ca Kongo no mu bakongomani. Nivyo nagomba gushikiriza nitegereje ibizi bwabo n'ugusahagura ifaranga ryabo nibibazo. Ibyo rero nico kimwe nibiko bibera mu Burundi, mu gihe ibindi bihugu by'aka karere biriko biratera intambwe bija imbere, ariko Burundi urabona ko bushishikara buja inyuma y'imyaka 20 ko atantambuko ihereza agahengwe abaturage abenegihugu b'u Burundi ihari. Nico gituma rero ubona ahubwo kubw'ineza ibyo Burundi bubona ari uko intambara yobandanya, kuko buriya intambara ihagaze byogorana, ariko kandi uko nako no kwihenda, kuko intambara uko biboneka Uburundi nta parametre bugize bwashobora guhindura rukuru y'intambara muri Kongo. Nubwo M23 AFC yabandanya igwana na Kongo,
siniyumvira ko Uburundi hari parametre shasha bwuzana, nubwo hari hiyongeyemo ababirigi nawe akaba yongeye abacangero ba mercenaire, niyumvira nabo nyene uravye imbaraga zari zihari n'ibihugu vyari bihari muri biriya bice bya Kivu du Nord, hariya zaguma yuko nta parametre yaha icizere iyo coalition ya FARDC, iyo coalition ya Felix Tshisekedi yuko bashobora gutsinda intambara. Ahubwo ibyo bikoresho bariko barazana, bariko barayegereza, yaba amaburende, yaba za drone, yaba amasase n'ibindi, niyumvira ko ari yindi financement bariko bazanira AFC M23. Rero nico gituma jewe nta parametre nshasha mbona yotuma AFC M23 igira ubwoba yuko bashobora kwinyaga ibice ibyo ari byo byose. Ahubwo iyo ramforo niyize bironkere ibindi bikoresho byo kubandanya kugera Kinshasa, nayo ivy'ibiganiro byo nta cizere kinini bishobora gutanga. Ariko nagira ntange ibitekerezo canke se n'uhanura ibyoshika mu gihe leta ya Kongo itokwemera gusinya Washington na Doha. Kwemera gusinya Washington na Doha, M23 bishobora kwigora cyane kuko icizere ni gike ko ivyo guverinoma ya Kongo yosinyira ishobora kubyubahiriza. Ariko iciza kirimo kuri AFC canke ku mpande zose nuko baba bagabanije ubuhombe, abapfa, amabije akoreshwa muri iyo ntambara yenda yagarurwa agakoreshwa mu bintu byo guteza imbere abanyagihugu no mu bintu byo guteza imbere akarere na East Africa. Hanyuma ariko mu gihe byogaragara yuko Kongo iri kumwe n'u Burundi boshigikira yuko ivy'amasezerano babivuyemo bahisemo intambara, nubwo amahirwe ari make yo kuyitsinda, ariko ikintu nibaza ko cobaho nuko ubutegetsi bwa Kongo bushobora gutembagazwa. Kandi biraboneka neza yuko ubutegetsi bwa Kongo bw'Kinshasa nibutembagara buzohitana ubutegetsi bw'i Burundi bigatembagarana, kuko ikosa leta ya Kongo yakoze niryo Uburundi bwakoze, ivyo guha indaro imigwi y'abantu bakoze genocide canke bagwanya ibindi bihugu mu karere. Ico rero ni kintu gishobora gushika mu citege mu gihe ubutegetsi bwa Kongo bwo kwanka gusinya ivyidoha n'ivyi Washington, gutembagazwa ni ibintu jewe mbona nkaho biri hafi, kuko nanone urebye ukuntu ibihugu biri muri conflict biriko biritegura, biboneka yuko bifitiye icizere gike ari amasezerano yose abiri. Hari ibihugu bidashigikiye ari amasezerano ya Washington kubera ishari, biyumvira yuko Rwanda rwabonye ibintu byinshi, ari amasezerano yaruhaye ibintu byinshi, aribo rero benyegeza akariro yuko ahubwo intambara yobandanya biteze yuko bashobora gushigikira ya bloke ya Tshisekedi, noneho bakiyumvira yuko bikunda yuko bashobora gutsinda M23. Ariko icyo bakwiye kumenya, nimba M23 yabatsinze ataburende ata bikoresho bihambaye ifite, uno munsi ikaba yarafatiye muri Goma no muri Bukavu ibikoresho bihambaye birimo n'amadege, kandi iki gihe imaze yarafashe Goma na Bukavu
ikaba yarashoboye nayo nyene kwiyuboka n'ubundi buhinga bwa none bujanye n'ivy'intambara, niyumvira yuko amahirwe yo gutsinda intambara kuri bloke ya Tshisekedi ari make. Hanyuma rero nuko ico mbona guverinoma ya Tshisekedi cyangwa Tshisekedi ari hagati y'ururimi ari hagati y'amenyo nk'ururimi. Haruguru agwanira ko ubutegetsi bwiwe bwogumaho, ariko kandi urebye amakosa intwaro mbi yiwe abamwosha ngo ntiyemere, ibyo bishobora kumuta mu rudubi agahitamwo inzira y'intambara. Inzira y'intambara nayo nayihitamwo niyumvira ko izoba ibaye intsinzi kuri AFCM 23 bishoboka n'abandi nabo boba bayishigikiye. Nongeremwo parametre shasha ko Uganda nayo yemeye kuza kugwana mu ntambara yo muri Uvira, kandi murazi yuko buriya muhungu wa Museveni General Muhoozi yavuze ko azogwanya Wazalendo, akagwanya FDLR, akagwanya iriya migwi yose negative ariyo yahondokeye mu Burundi. Kandi muri Twitter yiwe yavuze yuko atantumbero ufite yuko yohangana nk'u Rwanda nk'uko byabaye muri kahise. Birumvikana rero yuko General Muhoozi aje gushigikira M23 muri kiriya gice ca Bukavu ca na Uvira kumanuka mbere akagura hariya. Muri make uriya Kongo yagumye yiwara gusa kuri Uganda, ariko Uganda yaragaragaje ko itanu mbere ifite guhangana n'u Rwanda canke M23, ariko ahubwo ko Uganda ishobora kuba block imwe nabo gusenyura ubutegetsi bwa Tshisekedi. Ibyo rero twabibonye muri Twitter iheruka gusohoka. Buriya rero Tshisekedi yanka guhangara Uganda, wagavuga ati nimpangara Uganda igafatikana n'u Rwanda na M23, ati nta n'imisi ngahe namara ku butegetsi, kandi na Amerika ntizokwemera kuza guhangana n'ibyo bihugu, kuko ibyo bihugu ubwavyo vyitunganijwe neza ha muri gisirikare cyangwa mu ntwaro zavyo, ku buryo ata mpamvu Amerika yoza kwiteranya n'ibyo bihugu, kuko Amerika yiteranije n'ibyo bihugu isa n'iyatakaje ibihugu bya Sahara, hamwe yotakaza n'ibihugu bya Central Africa na South Africa, ibihugu by'epfo bya Afrika y'epfo, ndavuga ibihugu bya SADC. Murazi ko Amerika yiteranije na South Africa n'ibindi bihugu bitarika byo muri SADC. Murazi yuko ibihugu yiteranije na biriya Amerika yiteranije na bihugu byo muri Sahara bitayumva neza, hamwe yo kwiteranya rero n'ibihugu byo muri East Africa. Urumva Amerika nayo irigemanga kuko itotakaza ibi bihugu nk'uko Uburayi bwabitakaje. Iryo kosa rero Amerika ishobora kuritakaza ngo riko ishigikira Tshisekedi, ahubwo Amerika ishobora gushigikira abasenyura ubutegetsi bwa Tshisekedi, ahubwo ikorane n'ibihugu bikomeye mu karere, ari byo bihugu by'u Rwanda, Uganda na ingabo za M23 zimaze kugaragaza ko ari ubukombe mu bijanye no mu by'intambara. Ibyo rero nibyo nariko ndavuga ngo ibi byo kutubaha amategeko, kudasinya amategeko ya Washington canke Doha bishobora gutuma ubutegetsi bwa Kinshasa na Bujumbura busenyuka. Uko niko ndabibona, nkuko nayo nababwiye kuva kera ko ibihugu by'amakungu bitazoshishikara bikorana n'ibihugu by'intege nke bifite intwaro mbi, kuko ivyo bihugu bitaba bishoboye gukingira inyungu zabo. Ntabwo Burundi, ntabwo igisirikare ca Kongo, hari ibisirikare bishobora gukingira inyungu
za investissement manini kandi a long terme, tandis que Uganda AFCM 23 n'u Rwanda bifite ingabo zishobora gukingira inyungu z'ivyo bihugu, zaba inyungu z'Ubushinwa, z'Uburusiya, z'Uburayi na Amerika. Ivyo bihugu byarubatse ingabo zishobora gukingira inyungu z'abantu benshi. Erega ntimwihende, buriya ibintu byose biba ni kugwanira inyungu, ni kugwanira inyungu. Nicyo gituma nimba Amerika ikomeye mu bya gisirikare, Uburaya, Uburusiya, Ubushinwa, no kugira bagwanira inyungu zayo ziprotecting. Nicyo gituma nkunda kuvuga ngo Afrika yaracerewe kuba idashobora kubaka